ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hakapor Mynsngi Mynshai kumasan ni hendrungot kirunar kiba ilade kom ki Ophisar jang Reserve Bank of India. Kila Lute nyo point Klur tingka nak kuwe ke kali kit Pisa bar ya kan ka kam Lute kila pendap tang hapo tengkenta bar kata ruk laja haka jakapat ba hasaut Bengaluru. Kini ka jinja kelaja hapadeng kapor khat ar shiteng hado shiwaji Mynsngi hakas ngi balang jong katayo. Kakali kit Pisa ke Basha Lute ketika kali jong ke CMS Info Systems ke Bekit Pisa na HDFC Bank na JP Nagar ban pinpoy sya HBR layout kalenti ke bejingai tang kumba arpuar kilometer AA. Hapo kali kit Pisa ke dan langut ki brio katau custodian ublatip kerteng kumu aftab bat arngut ki gunman ublatip kerteng kumu rajana berutamaya. Kakali jong kita kirunar kala buat iki nadin par hamara poi ha ashoka pila kila khang lenti sebab bagi pin itho ila dia bagi ki Ophisar jong ke RBI bak kladon gejing ujua persya ya kata kakali kit Pisa bagi pin khen ki kendon jong ke RBI bagi dan kamunshim statement bagi hab ban kurup ya ke Pisa keberan hapo kali kidong tray jong ke CMS ru kila ko ungo kita ki Ophisar thok kila hukum yu custodian bat arngut ki gunman bagi de banya syakaphang jong ke police station ban shim statement yaki bat yo nong nya pat kila hukum banya sya flyover ban yang hakajaga ba kelot ben sei yaki sendok Pisa hendai tamari dap sei ya Pisa kita kirunar kila phetbak ki pulit kidang tok kit bnia ya kan ka case na baro ki liang khamtam namar ka jing slam kita ki langut ban wan poi sya police station ki pulik la shim jingkran ru na gisakhi biyo iya kani hakapor baki ya lenti baki la batai kumbakalong baki jing toket benya ya kani gerang ya chakman Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat cake bat ki we nakabenta ka koit kakya jonggi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidon kam bandon de ka license ka papaka ka bala itho da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai poi iwe kam de ka ba pinyo ka license pila ban apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru Yaki kot kisla badan kam, kat kum kejat jingkam jong pi. Pila ru banyak kendo, yaki designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya, lat no tang ha is kasi hers. Pila ban let bed, syak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya. Nakabenta ka koit kakya kinong bam nong di lawan ra syapi daga Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India.